U subotu, dan posvećen svima svetima, 10. septembra po novom, a 28. avgusta po starom kalendaru, Pravoslavna crkva obeležava sećanje na prepodobnog Mojseja Murina i prepodobnog Savu Pskovskog. Pustini žitelji tjelesi angel i čudotvorec javilsja jesi, Bogonose oče naš Mojseje, postomljenije molitvoju nebesnaja darovanija prim, isjeljaješ i nedužnija i duši vjeroju prihodjašćih ti, slava davšemu tebje krijepost, slava vjenčavšemu tja, slava djejstvujušćemu tobою всем isjeljenija. Mojsej je bio Etiopljanin i zbog crne boje kože nazvan je Murin. Živeo je u 4. veku u Egiptu. U mladosti je bio rob kod nekog znamenitog čoveka, ali pošto je učinio neko ubistvo, oteran je. Potom se pridružio nekoj lokalnoj bandi koja ga je zbog velike snage ubrzo izabrala za vođu. Dugo vremena proveo je Mojsej živeći rđavo. Ali jednog dana dođe k sebi, Bog ga prizva pokajanju i on odluči da ostavi svoje drugove i ode u pustinski manastir. Tamo se Mojsej podvrgavao najtežim podvizima, čime je odolevao mnogim iskušenjima. Dane je provodio usamljen u monaškoj keliji, moleći se neprestano Gospodu za oproštaj svojih grehova. Najveću borbu vodio je sa demonom bluda. Budući iznemogao u borbi, zatražio je savet od tada čuvenog egipatskog duhovnika Ave Isidora, koji mu je rekao da više posti i ne jede do sitosti. Ali kada ni to nije pomoglo, Mojsej je po savetu starca Isidora počeo da bdi po svu noć i da se stojeći moli. Svoje telo dodatno je umarao teškim fizičkim radom i tek posle 6-godišnjeg velikog truda demon bluda se molitvama Ave Isidora udaljio od Mojseja. U starosti je Mojsej bio rukopoložen za sveštenika, posle čega je podvižnički živeo još 15 godina. Osnovao je i svoj manastir i Bog mu je za 75 godina života podario 75 učenika koje je upućivao i poučavao hrišćanskim vrlinama i bogougodnom životu. Beše mu otkriveno od Boga da će varvari napasti manastir i on reče svojim učenicima da beže iz manastira. Kada učenici pozvaše i njega da beži zajedno sa njima, on reče da on treba da strada od nasilja, jer je i sam nekada činio nasilje. Tako ostade sveti Mojsije sa 6 sabraće, koji ne htedoše samog da ga ostave u manastiru. Varvari potom dođoše i sve ih posekoše. I tako postradaše krajem 4. veka i preseliše se u Carstvo nebesko.